hano muri Vision ariho nkorera. Turaganira iperezida n'uzubuhamya kandi ndabizi ko bidufasha mu mutima. Somye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abikorinto igice c'16 Abikorinto ba mbere n'umurongo w'13 hazavuga ngo muhagarare mushikamye mu kwizera mutanyeganyega. Uko nabibabwiye njyewe sinize gusoma ariko igiswahili nzanumva nta deni ngifiteho. Hazavuga ngo simameni imara katika imani musitingizike. Niyo wohura n'ibirimbu, niyo wohura n'amabuye, niyo wohura n'inkuba, niyo wohura n'imiriro, niyo wohura n'indabyo, niyo wohura n'ibitutsi, niyo wohura n'ibihe, muhagarare mushikamye mu kwizera. Amena. Umunsi nemera Imana sinemeye nkeneye Imana. Nemejwe n'agahayo, nari umushumba, nari mpaswe kandi abashumba batera bari imbata ziteye ubwoba. Nta kirato nari nambaye, nta simisi nari nambaye simisi mashe ejo bundi. None icyo gihe rero wabaga umushumba ukaragira inka, ugakukira inka, ugakukira inyana, ukahura inyana, ukahura n'inka. Nyoko buza yaje mu kazi guhaha ukaja kumutega, bitabaye wabaga ufite icyaha cyo kubuza kurya. None rero muri ibyo bintu ndareba kandi icyo gihe umwana w'umunyamurenge guta amasabo yabaga amenya agatinga. Guta amasabo ukava mu masabo ugatinka, bakazavuga ngo wataye inka ntiwabonaga aho ushaka, witwaga ikivume. Bigatuma ushinyiriza ugahura n'ibitohuye n'abantu bo kugaburira, bato kugaburira, bo gukubita agakoni kamukaragira. Ntacyo byari bivuze kabisa. Noneho bukeye ndatekereza ndavuga ndetse ukunzobaho nde. Nemera Imana kuko databuja nawe yari umukirisitu. N'ibizoza bigora murege mu ikanisa bazimiriza umuriro. Ndagenda nja kwemera, nasengewe n'abakobwa babiri n'umugore umwe n'umugabo umwe w'ikimuga. Mu gataramo ko mu Kajiji twena kagatoya. Bamare kunsengera baravuga atari kw'ejo hazoza abashyitsi, none twese tuzoje ku iparuwase, tuzoje gutega abashyitsi kandi tubataramire. Turagenda ngo dushike dusanga babashyitsi baje nyine, ariko muri kwakuza baravuga ngo baragindaraza abantu birege. Bagira indaraza 5, 2 z'abagabo na 2 z'abagore n'indi y'abakobwa. Kuko jewe wari umunsi wa mbere wo kuja kwirega, ngenda mvuga mu mutima nti Imana umfashe nanone ibyo mbohotera byose mbihohotere ku bagabo, simbihohotere ku bagore, simbihohotere no ku bakobwa. None mukanya ngo nijire nsanga indara zihari gusa n'iy'abakobwa. Ngo nje kwicara wa mukobwa arambwira ati waje, ariko nsanga ko arerekwa, ati waje ariko kurabuzugura. Timbabarira. Ati nyoko bujira kubabaje uzukubita inka, timbabarira. Ati so bujira kubabaje uzukubita abana, timbabarira. Atukunda kuryogora cyane ugasetsa abantu bakagagara imbavu zikabarya bakakugaya, timbabarira. Ayo magambo mbwiye ndavuga ngo ndahumiwe. Uyu mukobwa yamenyeye he? Uyu mukobwa amenya yate?
erega haba imana Imana ishimwe. habaho imana imenya uko nteye ikamenya n'ibyo ntekereza ikamenya n'ibyo nkora ngo sohoka umwo ngumwo nama mfukama hanze aho twari twicaye ntangira kurira nama ntangira kurira ndarira numva ibyishimo biraje numva ndafunguye icyo gihe urumva muri 62 nari umushumba muri 62 nari umushumba nta masomo haba no kurangiza aho yabaga wazaga twumva amasomo ngo yabaga ku mugorore kera ariko nabwo ubwo ngubwo ruguru ntaho nazaga numva amasomo haba n'ikirari abantu nazaga numva bavuga ngo barasomye yari Gapangwa na Semajambi Yego. na Rongo numvaga bavuga ngo barasomye abandi bose barimo umwijima noneho rero muri icyo gihe nama ntangira menya indirimbo zibiri ibyaha byanje byose n'ibyago na famuni mipendura na munagani kaziririmba bugaca bukira izo so kaziririmba bugaca karara ndirimba bugaca sinzi gusoma kandi twari dutuye ku musozi twenyine inzu yacu twenyine inzu yanje niya databuja gusa karirimba bugaca bukira karirimba bugaca bukira ndaruhananja kuzanandika amandiko ku gihungeri ngatora agakenke nkandikisha ku gihungeri ngasobanura kamenya abagore ndabafite kamenya ufite umuhungu kamenya ufite umukobwa kamenya ibintu nkamenya ibintu ariko muri cya gihe ntangiye kumenya ibyo bintu paye numva ngakunda gusenga ngo nta mwanya nari mfite umushumba se natagika umushumba se naritegekaga ibintu biramvuna pe biramvuna ndavunika ngeza ahantu tekereza uko nogira ndakubura muri cya gihe nkaza mva ku irumba nkaja gutarama mu biziba nkaja gutarama ku kabingo nkaja gutarama muri Karongozi jenyine nijoro kandi hari hakiri impyisi za rumungu n'imbwebwe kwari kugenda mu bisikanya kabisa Yego. noneho rero umunsi umwe ndagenda ngo nshike barampanurira barambwira ngo Imana yababwiye ngo umunsi umwe ngo nzoza gutarama icyo gihe nta toroshi yahabaga nta kibiriti twari tuzi ubushingo nta tara ryahabaga bati tubona ikimuri kikumurikira ariko ntitwamenye icyo ari cyo bari twabonye ikimuri gusa kigushoreye ariko ntitwamenye icyo ari Yego. none ngo habe mu mugoroba imvura iragwa nyinshi igeza 3 y'ijoro ukoga muvugana naje n'uwo mutaruzi ndaresha n'ikaramu none uwo munsi mvuga ngo uhite ni mu mukenge wo ku irumba ndatekereza ukuntu uja mu mvura ihise cyangwa ukuntu ndeka numva byananiye ndamanuka ndasohoka mu nzu ndamanuka icyo gihe databuja ndi yari azi ko nzanja gutarama nazaga kuja gutarama kaba nari nzi kuririmba pe kabanza nkaririmba mu wiwe akurira uburi agasinzira numva aragonye ngasohoka nkaja gutarama ndamanutse ngo ngere munsi y'inzu ikime kashyama kindenga imvura yaguye n'igihita imivira cyayitemba nta kirato nta gasuruwari nta kabutura n'agakoti kazira n'agapira none numva bigiye nko kundenga igihe bigiye kundenga nama mbona mu ijuru haturutse y'itara ringana n'ukwezi Imana ishimwe. n'amaso y'umubiri sukwerwa oya nijo wabivuga n'amaso y'umubiri ubona kiraje ngo kije kunegera ndavuga ati Mana we iki kintu bahanuye
kirasubirayo abwira abandike reka ngifate kijane ije kucereka abandi ngo zamura intoki cigirayo ngo zamura intoki cigirayo ngo zamura intoki cigirayo ndakireka ngo ntore inzira cyama kije imbere Imana ishimwe turamanutse umusozi turitse mu ruzi turashinze turarenze irya ruguru ku isoko yo kwirumba turamanutse turikomereye tuja muri Karongozi turinjiye mu ruzi turakutse turashinze ngo twinjira mu nzu gutya kirambanza cinjira mu nzu abacu bose bafatwa na zaruga barahwera sanga bararyamye ko baravugira hasi Imana ishimwe noneho ndinjiye ukanya barahindutse batese ni wewe watumurikiye nabamurikiye se ngira itoshe nabamurikiye se ngira igishirira dukuye agakoni nitwaje mu ntoki ariko nanje icyo mwabonye nakibonye Imana ishimwe twama dusohoka duhagarara hanze muri ya mvura yahise turaririmba buraca turaririmba burira turaririmba buraca Imana ishimwe twatangiranye mu gitondo cya kabiri Imana ihimbazwe nta urya nta unywa nta wibuka inka nta wibuka urugo nta wibuka iyo twavuye muri cya kigamba gusa turaririmba Imana iraduhaza turaririmba amajoro 2 n'iminsi 2 turatandukana mu gitondo Imana ishimwe Moshke data ati waruriye nari gutarama we nari gutarama mukizeye we nari gutarama we nimbo umva bigukomereye sezerera ata ari kureka kungora atoye komeza uragire bakuragira raje nari ndagiye iyo minsi yombi atari kuragira ndaragira maze kuragira agishizinga igihe ndagiye ndi mu gihuru ngo ngerya mbona haje inyoni y'imberege ihagarara ku ishami yajwigira ngumva ko irambwira ngo uzomenya gusoma uzoba n'umuvuga butumwa amen Hallelujah. yasubira yajwigira ngumva ni kurya ivuze ndetse ikavuga n'ibindi by'igihugu byinshi n'abo mu ikanisa ryacu barwaye n'abadakomeye n'abakomeye kandi bose narabagendereye icyo gihe barakomera n'ubu bagiye mu ijuru abandi turacari kumwe baracyakorera Imana nk'uko bisanzwe amen amen bivuyeho biragenda bifata iminsi itari mikeya nyuma yaho nukuri ndi imbere y'Imana n'imbere yanyu sinzi umunsi namenye gusoma Imana ishimwe nagiye kwitera hejuru gusa mbona ntoye igitabo ndavuga ngo muri Yohana bacu bavuze induru batesubaye bati subira urambure ni Matayo bati subira urambure Mariko bati subira urambure Yohana bati subira urambure bati noneho tubuze iyo twerekera induru iravuga tuvuze induru buraca mu gitondo buca mbaye sa kuko ku muntu sinamenye ukomeze kweli buca mfite ibyishimo ntigeze kugira buca mbaye nshaka ifaranga ngura ibitabo nama ngura igitabo cyo gupimisha naho kovu n'agano kuva uwo munsi ndasoma kugeza none mu byejo bundi nzobafatira agafoto kabere kuko nza nandika muzotangara kabisa kuri za nandika neza nzatunga ubukungu neza kayandikisha ikaramu itukura n'ikaramu yirabura ukazuya ngo n'imashini yayipanze asante cyane asante ariko mpagaze imbere y'izambaza nta n'umunsi umwe nabonye uwanigishe gusoma nta nawe numenya nta nawe nuvuga yego ni ukuri nyuma yaho turakomeza tuba muri Kristo Yesu dusobanura amandiko turahanura tuja ku misitari ariko nako zivuga butumwa n'Imana izi nako zivuga butumwa bw'imbaraga nafunguye umuhana w'abatabwa utari mu kanisa utari mu mukristo n'umwe mu bamwe imyaka 14
natangiye nagenda mu muhana waja mu ngwi tukajana waja guteka tukajana waja kubagara tukajana ngashika nkabagara watsinda ibiti ngatsinda ibiti wategura ibisisi mwe nkikorera nanje watega nanje nkidatega yamara ukuba kuke muzamenye Imana muzamenye Imana mu gitabwa bazaga byita ngo nukuzumina ngo wangazuminasye ngo umubwiye ngo zuminasye umubwiye ngo emera Imana kandi ubwo narinze akaririmbo kamwe gusa k'igitabwa kazaga kavuga ngo isambe n'imitima yenu mu bukorogwa kwaleza temwakaye wewe wa mazambi ninjambi kwaleza tekuli ningaseko na bwingi bwa makola pena pe. Iyo ndirimbo nyiririmba imyaka ishika 10 kugeza mbonye abakristo 20 kugeza mbonye abakristo 40 kugeza mbatije 30 kugeza mbonye pasteri kugeza mbonye mwarimo kugeza mbonye abantu bose beneje ikanisa ndarirubura ryuzuye ririmo abapasteri n'abarimo n'abadiakoni n'abuzuzwa n'abasenga. Amena amena. Okay. Abakristo bandi barahandi hantu ngo ni maseba abapagani bumva ayo makuru. Baravuga ngo reka baze kundeba. Baraza ngo bashike mu wanje umugore bacinjira gutyo umugore abacumbira abahaye ibyo kurya barari abaheza umutsima n'inyama nziza kabisa yatetse neza. Barariye ngo baje kumara mbona bariyunamiye kabahuye n'ikibazo. Nababaza ndetse ko mwiyunamiriye byagenze bite? Barambwira ati ko turibaza ukuntu turi umutsima n'inyama bingana gutya twahebuye aho dukura ifaranga. Tugurisha umutsima tuwutangira ubusa. Batese mwabitewe n'iki? Twabitewe no kumenya Imana. Batese iyo Mana abayikurikira bazaba babasa bati. Ibaza bareka uburozi bakareka ubusinzi bakareka ubusambanyi bagasenga Imana. Umwe ati ndabufite hano uburozi ngubwakire. Iwe. Undi ati nanje mfite ibiheko 2 ngibi byakire. Imana ishimwe. Undi ati nanje nari umusinzi ngibi byakire. Amena. Ndabasengeye n'ukuri mbasengera ndafite na wite kuzoje wabo ariko mbasengera gusa ndasenga nyine. Ndasohotse ndakomeje haze mfashe bya biheko ndatwika. Ngo mare barataha bukeye ngo bashiki wabo bamafungura ikijiji baje kuntumira ari abantu 70 barambwira ati papa wabyaye abantu urata ngwino uje kureba. Amena. Narashitse gusa ndarira nkazanirwa kuvuga kubona abuzukuru n'abana babyawe n'umutima. Imana ishimwe n'ukuri. Vuzinduru kaza muri cyo vuga. Muri iyo minsi ndataha ngo nshiki muhira ja gusenga. Oshiki Imana irambwira ngo ningene nubakira umugore w'umupfakazi wari utuye iwacu mu muhana. Wari umukiranutsi wa mbere. Yazaga guteka ibishimbo agakuraho iby'Imana, yaje gucumba agakuraho ifu y'Imana, yaje kugira gutagakuraho icy'Imana, yaje guhoma inzu yakahomera n'iyindi y'Uwimana. Yari uwa mbere mu bagore nabonye ku isi niwe mukiranutsi nabonye utaza kurenganya Imana n'isaha imwe. None Imana irambwira ngo ngende nubaka inzu nziza ngo nyikiranure ngo nyigirire isuku yose ngo nimara nyimugabire. Ndagenda ndabikora nayimugabiye n'inga bamuheza inka 5 zikurikirana n'iyo nzu. Imana ishimwe.
ubu twahunze afite inka nk'25 tuva inoba atunze ari muzima abayeho asenga imana akorera imana yubaha imana n'imirimo yayo. asante sana. Dukomeje imirimo ni myinshi bene data ntawayivuga ngo ayirangize. Urumva 62 kugeza none ntayemo n'imana mu gitondo na nimugoroba sinayikubwira ngo nyirangize. Ariko reka nkubwire icya kabiri, intambwe ya kabiri itangaza nabonye mu mana. Habaye umunsi umwe nicaye iwanje kuri gitavi mbona umudamu uturutse munsi y'inzu warwaye pararize y'ukuguru n'ukuboko. Ahagenda kwega ukuguru n'ukuboko ahaguterera nabi gusa n'ukwakundutse. Ngo murangize imana irambwira ngo uriya mugore uruzi ntumusengere. Ese kubera iki? Ataza yita abantu abarozi kandi atababonye kandi atarabafashe kandi ataca abizi. Ati none kubwaho tumusengera umubwira asubire yaje kwirega na mukeba wiwe. Niyirega arakira natirega ntakira zapfa. Imana yambwiye ngo singusengere mukecuru we. Imana yambwiye ngo singusengere uzohararira abantu ukabita abarozi atabari bo. Kandi ntacyo wakucije kandi ntacyo wabonye kandi ntacyabaye. None Imana yambwiye ngo singusengere. Imana yambwiye ngo usubireyo uje kwirega na mukeba wawe gusa nicyo kigukiza. Pasiteri we ati imyaka 10 tutaramukanya tutasabana imboga tutasabana amazi kandi dutuye ku musozi twembi. None ndamuturukanye tugende umubwire ngo naze muje mu nkwi nimushika iyo mu nkwi bibera bibereyo. Tinuko niko Imana yambwiye. Aragenda ngo ake aramujana mu ishyamba. Yapfuye kumuhamagara ambwira ngo yewe tuje mu nkwi. Waba yamavuze induru mu muhana abantu bariruka baza kureba. Niki ati none ndahumiwe Imana yaje kumanywa. Ati mukeba wanje arakugishe nyuma y'imyaka 10. Nyuma y'imyaka 10 aramvugishije. Mukamwanya baragiye bagiye ngo bashike barahoberana gusa. Barahoberana gusa. Arakira nubarari yarakize muzima. Pararizi irashira ukuboko kurakomera arahinga. Avuga Imana ko ari Imana biturutse mu murimo w'Imana. Imana himbazwe. Bukembura n'umugore umugabo yanze agize imyaka 8. Umwe atuye mu gace undi atuye mu kandi gace bataramukanya. Yamuhamagara akamutuka. Yaramureze mu nkiko birananirana. Yamujanye ahantu hose mu birabyo birananirana. Mu babyeyi birananirana. Nje ngo aseruke ngo ambwire Imana irambwira ngo wikwiye gusenga. Bizari bimugoye n'ibyari byaramuboshe byashize. Ngo kandi bishize ngo ubwo yavuze ngo amfukamire. Ngo none muheze telefone ahamagara umugabo. Muhaye telefone yanje ndabwira ndi ngaho hamagara umugabo wawe. Ahamagara umugabo. Umugabo yamarira kuri telefone. Aza hayarira kuri telefone. Avuye yarari ahayarira kuri telefone. Ashikaho tura ahayarira kuri telefone. Ahimbazwe Yesu. Washikara avuga ati nari umuturi kutangiye none nkurika Imana mbonye. Umugore mbabarire n'abana bambabarire. Ndabahuza ndasenga. Ndashingira butanga busha. Ubu bari muri Kristo Yesu uko barakorera Yesu wapfuye akazuka. Haleluya. Umugabo ugira izina ritagira abandi bagabo. Umugabo ugira izina abo mu isi batangarira n'abo mu ijuru batangarira. Umugabo utazitererana bawe abiwe. Umugabo nyamugabo. Umwami dukorera. Umwami uza wumva. Umwami uzi kuvuga. Asante sana. Bukembura n'umugore w'umunyamurenge. Umugabo yamutaye kuri songa mbere. Kugeza ejo bundi mu 2013. Duhure yambwira ati sengera nagize ikibazo. Umugabo aravuga ngo agiye mu gisirikari.
atuye Uvira, atuye Baraka, azagera hano Minembwe, azazunguruka muri iki gihugu cyose, ariko kuvuga ngo agere iwiwe mu rugo. Nararusha abana, naratingiye, narapfakaye, rwarashize, ariko nsengera. Igihe mbaye nsenga Imana, wa mugore arambwira ati muzewe kusenze kabona kabura imbere yanjye. Simbizi. Ndasubiye ndahumirije ngo nsenga, ati muzewe, ati mbonye umugabo wanjye arapfuye kandi nyuma y'amayinga 2. Yabihanuye na gatatu ku kandi gatatu gakurikira ko bamurasira mu gahungu arapfa. Kandi abihanura wenyine, je nicaye mpecetse paye mpamagara umwami w'abami, nanyeganyeje intebe ya muzehe, nanyeganyeje intebe y'umwami, uzunyeganyezwa akovuga kandi akumva. Burya naje nganira ijambo ry'Imana, narababwiye ngo muri Zaburi haravuga ngo n'Imana ngo izireba imisozi ngo igahinda umushitsi. Yego nukuri. Ngo yayitunga urutoki ngo igacumba umwotsi yayihunga. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, uhaye numva wese umusozi ukundagurike none. Amena, amena. Ufite umusozi uwo ari we wese, ariko reka ngubwire, Bibiliya iravuga ngo duhagarare kigabo, duhagarare kigabo. Dawudi yaravuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshe, ngo niyo nonyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Turi mu isi ntituzobura kunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Turi mu isi ntituzobura ibirimbo, turi mu isi ntituzobura aho dusitara, turi mu isi ni ngombwa ngo duce tutari dukwiriye guca, kuko turi abashyitsi n'abimukira. Umushyitsi ntazanezerwa, haba nubwo muraza mu hoteli ntazanezerwa. None iryo naryo turimenye ko turi abashyitsi n'abimukira, kugira ngo duhagarare dutikamye kandi dukomeye. Bene data, Imana yacu ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ikomeye, ni Imana izivuga bikumvikana kandi yavuga bigasohoka. Napfushije nabyaye abana 8, mfusha abana 6. Napfushije abana banje abahungu 2, abakobwa 2 b'inkumi, mfusha umukwe, mfusha umukazana. Pore sana. Ariko kubw'ijambo ry'Imana, icyo ngiye kuvuga cyandangaje. Umwana wanje wa mbere aje gupfa, yanyaduhamagara ifamiye, atwicaza mu nzu n'umugore wiwe na nyina n'abarumuna be. Aratubwira ngo musigare neza, ngiye mu ijuru. Amena. Abona atarwaye, adashushiwe. Aratubwira ngo musigare, ngiye mu ijuru, kandi muhumure, tuzabonana nyuma y'imyaka 50. Ariko uyu mugore wanjye niwe uzankurikira vuba. Mana shimwe. Niwe uyu waragiye hano, waranzanye hano, waratumyegera mu Buganda, tuye mu Minembwe. Uko yabivuze niko byagenze. Umwana wa kabiri yandikaye y'agasukora imara, arirega arasezera, kandi yari umusoda. Arirega arasezera, abwira ababo ngo arandika muri yo kaye ngo bazayinoherereze. Aravuga ngo nzopfa kandi bazondasa mu mugongo, ruzimire mu mpyiko, nzobabara iminota 45, ariko nibirangira nzoja mu ijuru nduhuke. Amena. Nukuri uko yabivuze niko byagenze kandi niko byaba. Nta kindi kintu cyaciye hirya y'icyo yavuze. Umwana wa gatatu yankubise urushi, nicaye ku ntebe yazaga nkinisha, yari umukobwa w'inkumi y'imyaka 17. Akubita urushi, arambwira ngo muzehe usigare neza, nje ndagiye. Ese ugiye? Ati ndabombotse. Ugiye mama? Ati ngiye mu bantu bize bazamfata neza, nta magambo yo kwirwa nifata nabi. Nyuma y'iminota 50 mbona bazanye intumbi, igiti kimutsinze,
igiti kiryamye hasi abandi batsinze ngo agice iruhande kirahenanguka kimuryamaho aracikana banzanira intumbi asize asezeye. noneho ngo bimare kuba bityo umutima uzamwo. ndavuga neza ko abandi bari mu gupfa bakavuga ngo ari je ufariji, none nzoza farije abandi abaje ntibapfa ndobe, abaje ntibapfa ngira irindi bara. biragatabwa uzahura wese yaba uwaje yaba uyundi nzahagarara mvuge Yesu wapfuye akazuka. Amena. Nukuri ndabihamya imbere y'Imana n'imbere y'izambaza, ntabwo ndanakomeza n'amaso zo, kuko icyo wamenye uba warakimenye. nzi ko nzabatanga kandi nzi ko bari mu ijuru, kandi nzahagararira Yesu muvugire. Yesu wambaye gukoma, Yesu wambesheje iminsi yose, Yesu wanyoboje nkavuga ubutumwa, Yesu wanyimbere nkaba umugabo ngahagarara imbere y'abandi bagabo ndarizi gusoma. Yesu we nakuvugira, Yesu we Imana ishimwe. nzakuvugira Yesu we, no mu busaza nzakuvugira Yesu we, naho nicaye ndabaza guhaguruka nzakuvugira. ndabizi ko nzoramba nzakuvugira. Yego, asante. bivuye kuri iyo ushuda iyo guhamwa kw'abana banje, tugiye ku ipo ya 4. Imana itangaje isi, n'Imana umuntu atomenya uko avuga. yaremye ibyizigiro mu mutima wanje, biraba neza. iby'Imana yakoze ni byinshi sinomenya kubivuga. ndibuka umunsi umwe hano mu Rwanda nagiye kwigisha ahantu ngo mare gushika ndigisha, Imana imbeza gusobanura kuko ijambo rivuga ngo nzosuka umwuka ku bantu bose. n'ubu ngubu bahaye abantu utazawuzuzwa bimenye ko ari ubwoba bwamubujije. n'ubwoba bwakubuje kuvuga ruga, n'ubwoba bwakubuje kwerekwa. niwo tubwira ngo ugira Yesu ngo ariko yakwimye ruga. niwo tubwira ngo ugira Yesu Yesu iyo avuga ngo nzosuka umwuka ku bantu bose, aho we wabujijwe n'iki? cyakubujije n'ubwoba no gushidikanya n'ukwitinya. wa muntu udawongorera yakongoreye uratinya. mubiri yakongoreye, mubiri n'umwanzi w'umutima. mubiri wawe wambaye n'umwanzi w'umutima. Yego, yarakongoreye ugira ubwoba. ariko nkubwire uwo munsi ndavuga ngo ese simbani kurimwo. iyo wahawe kubaho ibiganza n'abakozi. amena. imbere y'Imana n'imbere y'abagabo itorero ryose riraturika. rivuga kuri barerekwa hakirwa abarwayi 48. nyuma yaho abasoda baratwinjira ati mwasakuje amasaha yareze. bakivuga gutyo bafatwa ko ari 12. barirega bavuga ibyaha bari bafite. wari ufite abagore babiri akavuga batari bazwi n'igihugu, wari umeze atakavuga. bahindukirira Imana ndavuga ngo uri Imana, wa Mana yera we, uri Imana uzohora uri Imana. Amen. muri iyo safari banteze kabiri banziza akazi. umunsi wa mbere banteze n'abatije abantu 48. ndi umushemasi n'umuvugabutumwa udasengeye. ndagenda ngo mare gushikanigisha abantu bemera Imana, ndabakurikirana barakomera, banja kuririmba, banja gusenga, banja kuzuzwa. ngo ntumize abasengewe ngo baze kubabatiza baratinda, ngo ntumize baratinda, ngo buce ngo ntumize baratinda. tuzabireba turacabyiga have.
ndamanuka ngo nshike nama ngenda nasengera uruzi nduhagararamo ngenda nararitse utundi twana tubiri ndi muririmbe basha bararirimba ngo nkozemo wa mbere avuga ruga ngo nkozemo wa kabiri avuga ruga ngo nkozemo wa gatatu avuga ruga ngo nkozemo wa kane avuga ruga ngo njamurure 20 haba haserusindi 20 ati natwe turabatizwa nti nimuze uwo munsi batiza abantu 86 ndataha ngo nshike ntanga raporo ndi nabatije abantu baturaguteze ndi sawa nta kibazo kabi ubwo mundengeye kuba ushaka mwamabwira amagufura 8 buke barategereza ko nzoza kubabwira ni mumbabarire barahebura barahebura ngo buce baje mu nama batese kuriya Mathias twamutengeye iki ubwo yabatije abantu none twamuhaye urwandiko rw'ivuga butumwa tumwima ubushobozi n'ubu ngubu mbibwira abapasiteri bose bumve umuntu uzuye umutaka mwita umuvuga butumwa ntamusengere ngo amuhe amadaraka yose afite ikibazo mu ijuru afite n'ikibazo mu isi uhaye umuntu urwandiko ngo ni umuvuga butumwa umwimye gusengera abakukirwa tumusengeye ngo umuheze amadaraka y'ubupasiteri none azaba umuvuga butumwa nyabaki nta muvuga butumwa ubaho udasengeye ubonye ko atendeje amakondisiyo y'umuvuga butumwa reka nuko umuhanga urwandiko rwo kuramukanya yego ubonye ko inyigisho ziwe zikijuguma reka nuko mu rwandiko rwo kuramukanya kurarumwereke kuraheza umwana urwandiko ngo agira gute banumve wapasiteri bari mu kumererwa nabi bamererwe nabi ntibari mu kwita abapotere badafite amakanisa wari wabona umuntu yita generali atagira abasoda wari wabona umuntu yitwa koroneli atagira abasoda wari wabona umuntu yitwa kapitene atagira abasoda muviyo nayo magutwika isi n'amagarada atagira akazi uwo munsi barantenga ndagenda ndihangana kugeza baje kunaka imbabazi banatse imbabazi n'iposho bansengera n'iyinga Imana ishimwe Imana nyamana we uri Imana nzagutambira nzagusekera nzakuvugiriza impundu uri Imana kitari cyarabonetse kirabonetse icyo abagufi batohabwa n'abareba ruragitanze icyo abambaye ikoti yaje abambaye amasha baragitanze amen Imana papa waje Imana mama we Imana dusenga iragahora ku ngoma haleluya ngo buca pasiteri bama baje inama batiririya jari buryo umuvuga butumwa rizatumara tumubeshere tureba abagore bacu tubwira ko yakoze ibyaha nabo babyemeze tumubeshere atengwe baragiye ngo buce mbona barampamagaye muri baraza bati twaguhamagaye twamenya amakuru ko wagenze nabi hari abadamu mwakoranye icyaha kandi abadamu b'abakozi none twavuze ngo wirege nawe ko baragira ngo nirege bandike ipwe kuko nireze ince bugufita nzanjuguma ngo narireze nanjye ngo shike ndabasawa mumbeze umwanya nje gutekereza ndatango shike ndatekereza ndavuga nta kindi cyomara iki kintu nzemere ngo mudutenge n'abo bagore nta mbabazi naka mudutenge n'abo bagore yego mba ndabamanitse neza ndabamanika pe ngo bagikoze mu twatsi ukuntu badutenga n'abagore tutakoze ibyaha babona abagore ntibabemere ngo barebe ukuntu babibeshuza babona ntibishoboka ngo barebe iyo birora babona ntibiba ngaho turebe bwacu akabona baraje none bigere kimudutenge none bigere mudutenge baraheba ubuce barampamagara tubabarire twari twadanganyitse twari twagiye mu bidashoboka none utubabarire utude yacu
tuyirangirije bene data bavandimwe nshuti bakundwa. Amen. Umuntu wese anumve kandi iyo muheze isi yose yumve. Umugabo uzuvuma abanyamurenge mu musengera Imana imukuze. Amen. Abanyamurenge mwe murakabaho, murakaramba, murakarama, muragahoraho, murakarama bene data mwe. Ayiwa. Ariko uzikupusha abantu batandatu amoko yose akagufata mu nkokora akaguhambira akaguhumuriza akakugemura akakwambika akaguhumuriza bamara ukumva umuntu arahagurutse ngo abanyamurenge babaye babi. Umuntu arabyara isi yose igahurura, umuntu yashitse isi yose igahurura, umuntu yakomereka isi yose igahurura, umuntu yagata isi yose igahurura, umuntu yabowe isi yose igahurura, umuntu yagata isi yose igahurura. Natwe ngoko turavuma ubwoko, ngoko turabwita amazina mabi. Buri muntu azikorera umuzigo wiwe. Yego nokuri. Buri muntu azikorera umuzigo wiwe. Abahanura amarozi muhanure cyane, muhanure cyane, muhanure cyane, muhanure cyane. Ayo moko mutuka, ayo moko mutuka. Ariko se nyine Yesu yaravuze ngo ndimutinya bica umubiri, mutinya bica umutima. None ko wishe imitima y'abantu ukica umutima w'uwo mubyeyi weretswe, ukica umutima w'uwo mugabo weretswe, icyo bakoze ni iki? Icyo wubakiye Imana ni iki? Icyo wunguye Imana ni iki? Icyo wunguye ubwoko ni iki? Bene data bavandimwe, bagabo namwe bakirisitu, bapasiteri muyoboye amakanisa, atavazari sana, atavazari sana. Je muri zo zazo rwose nabonye nza ndeba umunyamurenge nkabura umugongo muhekaho. Nokuri. Nza ndeba umunyamurenge nkabura izina mwita. Kandi Buganda ndi umusaza mfite imyaka 74. Mu myaka 74 nopa gasaba karya. Ariko abana bakaba barariye kuva umunsi nyinapfa, bagasoma kuva umunsi nyinapfa kugeza none. Manishimwe. Basomeshwa n'amoko yose n'imiryango yose, bahagarariwe n'Imana, bayobowe n'Imana Data wa twese wo mu ijuru. Amina. Bamara ngo ayo moko niyo bahebatuka, iyo miryango niyo bahebatuka, abo babyeyi nibo bahebatuka, abo bakobwa n'abo bahungu nibo bahebatuka. Juri mu kwicara ngo uve umwana w'imyaka 16 arabamagaye muri Amerika ngo ngiki cyayo mbera abana. Bene data mwe, kitamutera abana agahinda we. Nimureke kubabaza imitima, nimureke gutuka ubwoko, nimureke gutuka abakirisitu, nimureke gutuka abantu, nimureke gutuka abantu nyabo nawe, nimureke we, nimupunguze inyigisho z'imijinya n'amahane n'amashari n'igomwa n'ubushyuhe n'ibindi. Nimuhore mwigishe Yesu wapfuye akazuka. Amina. Mwigishe Yesu wapfuye akazuka, muvuga imbaraga z'umugabo zamukuye ikuzimu, akitwa izina riruta amazina yose. Jewe zasoma Bibiliya mutima ukaja guturika. Imana yo mu ijuru yabaremye, Imana yo mu ijuru yabahaye iryo zina, Imana yo mu ijuru yaberetse ubwenge bwa none, Imana yo mu ijuru yaguhuje namwe, ihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Amena. Ahasigaye mu kurangiza bene data, reka mbaga salamu gatoya. Usomye Abaefeso 4:8. Mu Giswahili azavuga neza, mu Kinyarwanda azavuga ngo aramanuka ngo yiki kuzimu. Ariko Igiswahili azavuga ngo akatelemuka hadi moyo wa nchi. Yesu yinjiye cyambere cyitwa akaburi, ariyo Shehori. Arasora amanuka yika mu kindi gihugu cyitwa mu gituza cya Ibrahimu. Washikasanga bera arababwira ngo nimuzuke nanesheje isi, nawe utwara imboze mu isi no mu ijuru. Aramanuka
yika mu gihugu cya gatatu cyitwa ngo ni urwobo ruzira iherezo, niho bazabohera abadayimoni bose bakoshe. Aramanuka ngo ashike muri abo badayimoni, arababwira ngo akanyu karashize, mutegereze umuriro w'inkazi. Biblia y'Igiswahili ivuga ngo akatangaza, arababwira ngo mutegereze umuriro w'inkazi uzorya abazi b'Imana. Yego. Afata kwa Nyamutunzi abasomera Abaroma 2:12, arababwira ngo abapfuye batizeye bazahanwa muri ubwo buryo. Aramanuka yika mu gituza cya Iburahimu, arahasira ibanga mu gituza cya Iburahimu, muri Shehora Tabazari, muri Adese, aja muri Adese mu muriro, aja mu muriro indani, igihano cyari kindiho. Yesu aracyambara, Yesu arashya neza, ngo aje kurangiza gutya, ngo ajyaga iminyago, afata ifunguro, afata inzandiko z'inyango zaturegaga, abivuga ku mugaragaro, arabahemura, arababwira ngo nahawe ubutwari bwose mu isi no mu ijuru. Aravuga ngo indimi zose zivuge ko ndi umwami, amavi yose apfukama avuge ko ari umwami, amavi yose n'ayashitani n'ay'abadayimoni n'ay'ibisigo bihuma n'ay'abakomeye n'ay'aboshe n'ay'abatware n'ay'inda zavuyemo, amavi yose avuge ngo Yesu ni umwami. Amen. Avuge ngo Yesu ni umwami. Ubwaho mu rurimi rwacu ruvuge ngo Yesu ni umwami. Na muri upfukama rivuge ngo Yesu ni umwami. Nushaka udupfukama kuvuga ngo uri umwami, mwami we, uri umwami, mwami we, ururimi ruvuge n'ivi rivuge. Yesu azayumva kandi adakora. Imana ibaheze umugisha kandi bakomeze ku bwa Yesu umwami wacu. Amen.